Ni amakuru atugezeho mu kanya gatoya arimo aravugwa ku birimo birabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikaba birimo biraba nyuma y'uko umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yongeye kurahirira kuyobora manda ya kabiri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi rero ngo akaba yongeye kwitwaza abaturanyi impamvu ngo manda ye ya mbere yagenze nabi, ndetse akaba yongeye no kwizeza abaturage ko ngo agiye gukosora amakosa yose yakoze. Amakuru rero yakomeje kugenda avugwa mu bitangaza amakuru bitandukanye hano mu gihugu ndetse no hirya no hino ku isi, aho rero umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yikomye ibihugu by'abaturanyi ndetse n'abanyekongo, aho ahamya Kongo ari bo ba nyirabayazane mu kuba hagaragara umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mbwirwaruhame rero uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakurikiye umuhango we wo kurahira kuyobora manda ya kabiri ku itariki 20 Mutarama 2024. Antoine Felix Tshisekedi yabwiye abanyekongo ko ngo hari ibihugu bitandukanye mu baturanyi byakomeje guteza umutekano muke muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero yabitangaje, yavuze ko muri uyu muhango wo kurahira rero yasabye abari bitabiriye gufata umunota umwe ndetse ngo bakibuka bagenzi babo biciwe mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo mu mbwirwaruhame we yavuze ntabwo yigeze agaragaza by'umwihariko ngo yerure avuge bimwe mu bihugu bikomeje guteza umutekano mukeya muri iki igihugu, nk'uko mu bihe bishize yakomeje kugenda yikoma igihugu cy'u Rwanda agaragaza ko aricyo kiri ku isonga mu mutekano muke urimo uragaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yanenze abanyekongo, aho ahamya Kongo bagambaniye abavandimwe babo bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse si bo bonyine, akaba yanavuze ko ngo hari n'abandi b'abaturanyi ibihugu by'ibituranyi ngo byagize uruhare kugira ngo hakomeze kuboneka umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu cyakomeje kuvugwamo intambara zitandukanye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 ubwo M23 yahagurukaga iharanira uburenganzira bwabo nk'abanyekongo bo mu gihugu cya Kongo, ariko ibyo Antoine Felix Tshisekedi yakomeje gushinja avuga ko ngo ari abanyarwanda. Mu gihe rero uyu Antoine Felix Tshisekedi yarahiriraga kuyobora manda ye ya kabiri, akesha kuba yarayibonye ku majwi 73.34% yakuye mu matora yabaye mu Kuboza umwaka w'ibihumbi 2023, yatangaje ko igihugu ngo gitangiye ibihe bishyashya kandi ko ngo cyamaze gukura. Yijeje abanyekongo impinduka zitandukanye nyuma y'uko azaba agiye kongera kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yababwiye ko agiye kongera agaciro k'ifaranga rya Kongo ndetse no gushakira urubyiruko imirimo, kongerera ubushobozi inzego z'igihugu ngo ndetse no kurandura imitwe yose yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kugaragaramo umutekano muke, ubwo rero byaje kugera no ku rwego kuko ingabo z'u Burundi ndetse n'indi mitwe yose ndetse n'indi mitwe harimo n'ingabo za SADC bakomeje kurwanya ngo bagore ko bagarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero nk'uko tubikesha ibitangaza amakuru bitandukanye, Tshisekedi ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamariza, ubwo nyine Tshisekedi bivuga ko yari mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora iki gihugu mu mwaka
umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2023 yakunze gutunga urutoki igihugu cy'u Rwanda ko aricyo gikomeje guteza umutekano muke iki gihugu cye. Byageze naho tariki ya 19 Ukuboza 2023 ubwo yarangizaga ibikorwa byo kwiyamamariza kuba umuyobozi w'iki gihugu, yaje gutangaza ko ngo ashobora gusaba inteko inshinga amategeko uburenganzira bwo gushoza intambara idasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda, kuko ngo igisirikare cye ngo gifite ubushobozi buhambaye bwo kurasa i Kigali ngo batiriwe bava mu gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe yagize ati nihagira akandi kantu gato ngo gakoma kamwe gusa ngo nzahamagaza imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko nk'uko itegeko nshinga ribinyemerera ngo nyisabe uburenganzira bwo gutangaza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ndabivuze kandi uyu munsi si ngombwa ko ngo nakohereza ingabo zo ku butaka turi iwacu ngo dufite ubushobozi bwo kurasa i Kigali. Kuri uyu wa 20 z'ukwezi kwa mbere 2024 mu ijambo yavuze nyuma y'umuhango wo kurahirira kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo yongeye kuvuga u Rwanda kuko yakomeje kubivuga mu marenga. Ibibazo rero by'umutekano muke ukomeza kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kugaragara mu bihe bitandukanye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaramo imitwe yitwaje intwaro ndetse aho twavugamo nka FDLR, Red Tabara ndetse n'iyindi itandukanye. Gusa iyi mitwe yose ikaba igaragara ko nayo ikomeje guteza umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero dukora ku bitangaza amakuru bitandukanye nuko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwashinze imizi ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seki ngo bwaje kurangira mu mwaka w'1997. Bamukurikiye bose harimo Kabila Joseph ndetse na Laurent Kabila, bivuga ko yuko bose byabananiye nta wigeze abasha kuba yakemura ibyo bibazo by'umutekano. Muri manda ya mbere Twandikire Felix Tshisekedi yatangiye kuyobora muri Mutarama 2019 yari yiyemeje ko ngagiye gukemura ibibazo by'umutekano muke ugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse byaje no kumunanira aho M23 yaje kumusaba ko nayo yahabwa uburenganzira mu gihugu cyabo, ariko uyu mugabo Twandikire Felix Tshisekedi akaba atarigeze abikozwa. Aho rero yaje gukomeza kuvuga ko ahamya ko ngo bafashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Abo ni umutwe wa M23 avuga ko ngo ukomeje gufashwa n'u Rwanda mu guhungabanya umutekano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mwaka utangiye M23 ikaba igaragaza ko igenzura ibice byinshi bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi ndetse n'imitwe ya Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ngo mu rugamba rwo kuba ngo zizarwanya iyi mitwe yose ikomeje guteza umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twandikire Felix Tshisekedi Chilombo yagiye gutorerwa manda ye ya kabiri yo kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa 20 Mutarama 2024. Ni umuhango wabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa, aho rero wari witabiriwe n'abakuru b'ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika. Gusa bikavuga ko nyine muri uyu muhango hari hateguwe ibikorwa byo kwigaragambya mu rwego rwo kuburizamo
gahunda y'uyu muperezida yo kurahirira kuyobora manda ya kabiri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero byatangajwe, Tshisekedi nyuma y'uko yarahiye yaje gukomeza gushinja ibihugu bituranye ndetse n'abanyekongo bamwe na bamwe ko ngo bari muri bimwe byatumye manda ye ya mbere itagenda neza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.